non ke wangi MP election hote Bharatiya Janata Party candidate mate ticket pipon lo nasi bangso puthak along ni nilihin pen kaning jeji pan kachisik do sila solam thebang Karbiang Longrat West Karbiang Longrat Masara dolong mantap nilika munthi nilika nuje nilige klem kan tong alaman kami nang litum a media hoi pen nang litu a media am pen kapali ji phasi nili munthi pen pini nang litum phanang hang lasi Bharatiya Janata Party kedam tangani niligi long kapangda Karbiang Long Parman Kewang MP election akan candidate ke Jongpon pakai hai umur seperti sopat lasi alang lipan Jongpon det penapi nilinon MP dua lang lasi nilihin pentame parti etumpen hidhanto ken decision ken aputake nilihin pentame kahili dunji thangna rawe lapen ningko alam tawe alang lipan jong dung abot pen kedam tang 2019 aningkan nili turut North East ang bong ke high percentage hisab ke ong nai lo near about 250,000 250,000 abot pen sintit lo lapen labang historic apang awe pen la prang MP geman XMP Biren Singh P XMP join torong pi tum tam high system 1 lakh 1.5 lakh la son pen sia dit margin long tan Hurun ke thom Prime Minister India Prime Minister apa cuyi pansi cisik ding lasi ke highway ko dak Karbiang Long di Mahasau lapen West Karbiang Long candidate Omor Singh tiso tame high ke highway ko dak ke acquisition servelo no doubt honde kawelo ten nili to matargar bang lailo pini press tv nang ko press meet ke do pado main audeso lailo nili ko an ma percentage hisaben highest ke long ke damtang 2019 nono phoi bang ke Nia about 3 lakhs margin pensi bahai ji pula suat target pensi pini ni di nang litu mang copo yi po alam the thang nak daw te MP tomhan Prime Minister hin pen rat along kame paklem pe kisuman adai to ki la so dai to na to ma chini la namo app kudo sorol app la party app la namo app ko long MP la pen minister tomhan tame aja ka kama paklem do te la so long bang nili bang pak hidup cara yo ni si tu parti tum tame bang sai lo bukan lo anso se metu sanangi lasi non poi bang tiket ke omo forensik be pan pina lo omo sing piso pan le pinang pusi lang di tumbang so kemisen kamata ke tek dam long pen si alang li pan pina lasi dape ni di ane dimod avelo nili gitu di kontroversi avelo si alang li pan anso se nili ko ama ke long la pen double kapalong tu ye pan si non itum BJP parti pu isabe Sontak taksi Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Karbiang Long lapen Assam ya direction pi si lahai kadu theklong si non ohamarat lapen Karbiarat lapen Bharatiya Janata Party phan puthot aning chit hitu pen non kewangi MP election hobang ke ilituma candidate Omor Singh Tiso pan si piwek bopusi nilining the lapen chuning rilo je non ke BJP sarkar bang det ma sarkar Mukhyamantri Dr. Himanta Biswa Sarma alang li ke claim ke dam kaching thuramo anak ilitum theklong lo lasi laso agoti laso speed bang momentum bang continuously kapaduji pulote Karbiang Long tabe non poi bang so election bang ke BJP candidate fansi Karbiang Long arat West Karbiang Long arat la pe di masa arat tabe alang litum amulo ke thetan la bohumula la sobut mana ning itu si tim putang dar kota di dam tang ningkan phoke nili chali do lo parliament lo la sinili ka chali ke thekrunan bang ke non elitung aktimia candidate highway po candidate monde formality chanala Omor Singh Tiso alang nilong ni bicara ko pulote nili ke claim ne kam ke alang li claim ko la hello ning ke Choklo ke di